ni amakosa arimo gukomeza kugenda agarukwaho yaje kuba akorwa n'uyu musifuzi witwa Ngabonziza Jean Paul, aho yatanze penalite ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Iyi penalite rero yaje kuba ivamo igitego byatumye ikipe ya APR FC inganya igitego 1-1 cya Rutsiro FC, n'umukino waje kuba unarangira ikipe ya Rutsiro inganya igitego 1-1 cy'ikipe ya APR FC. Ibi ngibi bitari kuvugwaho rumwe, ibi ngibi byateje impaka, ibi ngibi biri gukomeza kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga. Kano ka video karimo gutrendinga ko ngako nakoherereje, cyangwa se ko ngako ubona naje kuba mbanza kugira ngo mbone kugira icyo mvuga. Aka ka video karimo gutrendinga cyane, bivugwa ko ikipe ya APR FC ifite ikizibiti kandi kigaragara, aho bivugwa ko igomba kujurira, aho bivugwa ko yaje kuba yibwa cyangwa se yarenganyijwe kuri uyu mukino wayihuje na Rutsiro FC. Bikavuga ko rero uyu musifuzi nawe Ngabonziza Jean Paul ashobora guhanwa, agasanga abarimo Ishimwe Claude uzwi nka Cucuri uri mu gihano cy'ibyumweru 2 adasifura, ndetse na bariya bandi basifuzi nabo bahawe ibihano na Ferwafa nk'uko byatangajwe. Harimo uyu musifuzi wo hagati witwa Kwizera Olivier wahawe igihano cy'ibyumweru 5 adasifura, ndetse n'uyu musifuzi wo ku ruhande witwa Mbonigena Serafin wahawe igihe kingana n'ibyumweru 4 adasifura, bitewe n'amakosa bakoze mu mukino wahuje ikipe ya Bugesera FC ndetse na AS Muhanga wabaye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. N'umukino wanarangiye ikipe ya Bugesera FC itsinze igitego 1 ku busa bw'ikipe ya AS Muhanga. Hanyuma rero ni muri Rwanda Premier League 2025-2026. Nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho rero, hari n'abandi basifuzi twavuga barimo nka Mugabo Eric, hakaba Habumugisha Emmanuel, nabo bahawe igihe kingana n'ukwezi badasifura. Ni ku makosa nabo bakoze mu mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse na Gasogi United. Urabyibuka neza twabigarutseho mu kiganiro cyacu cyatambutse. Nkuko byatangajwe rero na Ferwafa, aho yatangaje ko irimo kuvugurura amategeko y'imisifurire yo muri za 2019 isanzwe, bityo iyi misifurire ikagendana n'igihe tugezemo, cyangwa se abasifuzi bakagendana n'igihe tugezemo, nkuko byagarutswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu mukino rero uranabyibuka neza ko ikipe ya APR FC iherutse kuba ijuririra icyemezo cya Ferwafa, aho isaba ubutabera ko hajyaho akanama kihariye kakareba niba umusifuzi Rurisa atararenganyije nkana ikipe ya APR FC mu mukino wayihuje na Kiyovu Sport, aho atasifuye ikosa ryakorewe Denis Omedi, nk'uko byagarutswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Abantu bari gukomeza kugenda babihuza bavuga bati uyu musifuzi Ngabonziza Jean Claude nawe ni Ngabonziza Jean Paul, uko byagenda kose nawe ari buze guhanwa biturutse kuri penalite yaje kuba atanga ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro, yaje kuba ibonamo igitego 1 igahita yishyura ikipe ya APR FC. Ni igitego cyaje kuba kibabaza abafana b'ikipe ya APR FC ndetse n'abareberera ikipe ya APR FC bayiba hafi, bavuga ko ibi ngibi bitumvikana. Ibyo rero nibyo tugiye kuba tugarukaho, hanyuma ngusaba gukora subscribe na comment kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Hanyuma rero ngiye kukunyuramo muri makeya uko uyu mukino wagenze, tunahera ku bakinnyi 11 babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro FC. Umutoza Abdelrahim Talebu abo yaje kuba yifashisha kugira ngo abashe guhangana n'ikipe ya Rutsiro, hanyuma n'umutoza Rajabu Bizimuremyi ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro abo yaje kuba yifashisha kugira ngo aze guhangana n'iyi kipe ya APR FC, aho yaje kuba ayitsinda igitego 1 cyaturutse kuri penalite itari kuvugwaho rumwe muri aka kanya, nkuko biri gukomeza kugenda bigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye.
hanyuma rero ikindi nakubwira ko Mamadusi wari umaze iminsi mu bihano ku ruhande rw'ikipe ya PRFC yaje kuba agaragara ku rutonde rw'abasimbura, ariko mugenzi we Dawuda Yusufu we akaba atagaragaye muri 11 babanje mu kibuga, ndetse ntiyanagaragara no ku rutonde rw'abasimbura. Ibi ngibi nabyo byakomeje kugenda biteza impaka. Hanyuma rero ntatinze reka dutangire aho uyu mukino wahuje ikipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya Rutsiro turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. uyu mukinyi wa Rutsiro FC witwa Nizeyimana Jean Claude aka Rutsiro niko bamutazirana akazina bamwise, yaje kuba azamukana umupira mu rubuga rw'amahina, aza guhura na Niyomugabo Claude aramuhagarika. Hanyuma hari mu rubuga rw'amahina rero umusifuzi aza kuvuga ko nta penalite iri buze gutangwa biturutse ku ikosa ryari rikorewe uyu nguyu Nizeyimana Jean Claude, aho abo ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro FC bavugaga ko ari penalite, ariko umusifuzi avuga ko nta penalite yabayeho. Nubwo bwose yaje kuba akora amahano rero iyi penalite akaza kuyitanga nyuma, ariko noneho ibingibi byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ntabwo biri kuvugwaho rumwe n'iyi penalite. Ndaza kuba nkubwira ngo yaje kuba iboneka ku munota wa kangahe, ese yaturutse kuki, yavuye hehe. Hanyuma rero umukino waje kuba ukomeza. Hanyuma rero umukinyi witwa Ariwo Obisi w'ikipe ya Rutsiro FC yaje kuba azamukana umupira, nawe yarashaka igitego ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Icyo gihe ari ku munota wa 12, biza kurangira rero umupira we ntacyo ubyaye. Ubwo nabwo ni uburyo bwari bubonetse ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Aya makipe yombi yatangiye asa naho ahanganye cyangwa se arimo kwigana, aho ikipe ya APRFC yazamukaga ishaka igitego ndetse n'ikipe ya Rutsiro nayo ikazamuka ishaka igitego, ariko amakipe yombi akadefanda ntihagire ikipe nimwe ibona mu izamu ry'indi kipe. Hanyuma ku munota wa 18 haje kuba haboneka kufra ya mbere ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro FC. Ni ikosa rero ryakorewe Uwambajimana Rewo. Hanyuma rero ku munota wa 22 n'ubundi Rutsiro yaje kuba ibona kufra. Ni ikosa ryari riturutse ku mukinyi w'ikipe ya APRFC, aho yakiniwe nabi na Ruboneka Bosco. Ku munota wa 24 ikipe ya APRFC yabonye kufra ya mbere mu mbere Jonas, aho yakiniye nabi Ruboneka. Ikosa ryaje kuba rihanwa na Niyomugabo Claude. Ku munota wa 27 haje kuba haboneka kufra n'ubundi ku ruhande rwa Rutsiro. Wumve ko Rutsiro yarimo gusatira cyane ishaka igitego mu minota ya mbere. Iyo kufra yaje kuba iterwa ariko nta kigeze kivamo. Ku munota wa 33 ikipe ya PRFC yabonye igitego, ni igitego cyatsinzwe na Deniso Medi ku mupira yahawe na Kiwanuka Hakimu. Ku munota rero wa 36 mu mbere Jonas nawe yaje kuba atera ishoti rikomeye cyane ari mu rubuga rw'amahina, aho yashakaga kwishyura igitego bari bamaze kuba batsindwa n'ikipe ya APRFC. Hanyuma umunyezamu w'ikipe ya APRFC umupira arawufata arawucakira. Ku munota rero wa 39 ushira umunota wa 40 Rutsiro yaje kuba ibona penalty. Iyi penalty rero ariyo yavugishije abantu, iyi penalty ariyo yakomeje kugenda iri koroza ku mbuga nkoranyambaga. Iyi penalty bivugwa ko abantu batari kubyumva neza. Reka kano ka video nongere nkasubizemo nawe urebe, nakabanjemo ariko reka nongere nkasubizemo wongere urebe nawe ukuntu byaje kuba bigenda, niba koko ikipe ya Rutsiro yakagombye kuba ihabwa penalty yaje kuba ivamo igitego. Hanyuma rero Nizeyimana Jean Claude niwe waje kuba atera iyi penalty ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro FC. Hanyuma iyo penalty rero yaje kuba ayinjiza hari ku munota wa 41. Hanyuma
ikipe ya Rutsiro FC ihita ibona igitego, ihita yishyura ikipe ya APR FC, bihita binganya igitego 1-1. Umukino waje gukomeza rero, biza kurangira igice cya mbere ari igitego 1 cy'ikipe ya APR FC ndetse n'igitego 1 cy'ikipe ya Rutsiro. Hanyuma rero baza kongeraho iminota 2 y'inyongera, ubwo ni minota 45 y'umukino yari irangiye, baje kongeraho iminota 2 y'inyongera, nayo yarangiye ntacyo itanze, amakipe yombi anganya igitego 1-1. Hanyuma rero igice cya kabiri ku munota 47 amakipe yombi agarutse mu kibuga, haje kuba haboneka kufra ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Ni ikosa ryaturutse kuri Mumbere Jeremy aho yakiniye nabi Nshimiyimana Yunus. Ruboneka Bosco ahanye iri kosa, umupira ujya hejuru y'izamu aho wari utewe n'umutwe na Yunus. Ku munota 48 haje kuba haboneka kufra ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Mumbere Jonas ahanye ikosa, umupira ufatwa neza n'umunyezamu w'ikipe ya APR FC Ishimwe Pierre. Ku munota rero wa 50 haje kuboneka kufra y'ikipe ya APR FC, aho uyu mukinyi w'ikipe ya Rutsiro FC ni Kawunga yakiniye nabi Ramin Ba. Ikosa ryahanwe na Ruboneka Bosco, ariko umunyezamu w'ikipe ya Rutsiro Ebini akubita umupira ibipfunsi ujya hanze. Ku munota 59 rero APR FC yaje kuba isimbuza, aho ku munota 65 abakinyi barimo Mugisha Gilbert ndetse na Ombolenga Fitina baje kuba binjira mu kibuga basimburwa na Ngabonziza Pacifique ndetse na Byiringiro Jean. Binjiye mu kibuga ku munota wa 65, ariko bari bagaragaje ko bashaka gusimbuza ku munota wa 59. Hanyuma rero ku munota 72 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro FC, aho Mumbere Musa Jeremy yasimbuwe na Kwizera Eric. Hanyuma ikindi ku munota wa 75 Togi William yaje kuba atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR FC, ariko byaje kuba bigaragara ko yaraririye, kuko umusifuzi wo ku ruhande yavuze ko yaraririye, yamanitse igitambaro avuga ko yamubonye ko yaraririye, kandi koko byo byari byo, yari yaraririye. Ati uzatsinde igitego ikindi gihe ntahari cyangwa se ntakubonye, ariko ubu ngubu nakubonye waraririye. Hari ku munota rero wa 75 ni ku mupira yaracomekewe na Kiwanuka Hakimu. Hanyuma rero ku munota 77 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, n'ubundi William Togimeri ava mu kibuga asimburwa n'uyu mugabo witwa Mamadusi. Uyu Mamadusi umaze iminsi mu bihano waje ku rutonde rw'abasimbura, ni mu gihe Dauda Yusiwe atigeze agaragara muri 11 babanje mu kibuga, ndetse ntiyanagaragara no ku rutonde rw'abasimbura. Nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bakomeje kugenda babyibaza, ariko ubwo nabyo turaza komeza kugenda tumenya uko byifasha. Hanyuma rero ku munota 77 habeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Hanyuma rero uwitwa Nkubito Hamza avamo, Nkubito Hamza yasimbuye God Power. Hanyuma rero ku munota 46 haje kuhaboneka ikarita y'umuhondo, aho Mumbere Jonas yahawe ikarita y'umuhondo nyuma yuko yakiniye nabi Ramin Ba, umukinyi w'ikipe ya APR FC. Hanyuma byaje rero kuba birangira ari uko nguko byifashe, ikipe ya APR FC inganya igitego 1-1
cy'ikipe ya Rutsiro. Hanyuma rero 11 babanje mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Umutoza Abdurahim Taleb yaje kuba yifashisha Ishimwe Pierre, yari yambaye nimero 30, ni wari mwizamu. Nigena Clement yari yambaye nimero 17, Nshimiyimana yari yambaye nimero 28, Byiringiro Gilbert yambaye nimero 18, Niyo Mugabo yari yambaye nimero 3, Ngabo Nziza yambaye nimero 20, Ruboneka Bosco yambaye nimero 27, Lamini Baye yambaye nimero 14, hanyuma Hakimu Kiwanuka yambaye nimero 7, Denis Omedi yari yambaye nimero 24, hanyuma William Togmeri yambaye nimero 35. Aho ni ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro FC umutoza Rajab abo yifashije 11, mu izamu harimo Ebini, hanyuma uwa kabiri ni Bizimana Kelvin, hanyuma uwa gatatu ni Jean Kabula, hanyuma kane ni Hitimana Jean Claude, gatanu ni Mutijima Gilbert, gatandatu ni Ndabitezimana Lazard, hanyuma karindwi ni Uwambajimana Rewo cyangwa se aka Kawunga, hanyuma hakaza umukinnyi wa 8 ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro ni God Power, hakaza umukinnyi wa 9 ni Nizeyimana Jean Claude, hakaza umukinnyi wa 10 ni Mumbere Jonas, hakaza n'umukinnyi wa 11 ni Mumbusa Jeremy. Abo ngabo rero ni 11 ku mpande zombi. Kugeza amagingo ya rero nkuko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, kandi hari imikino yaje kuba uyu munsi wa gatandatu wa Rwanda Premier League 2025-2026, aho ikipe ya Police FC yari ihanganye na Mukura Victory Sport kuri Pele Stadium hano i Kigali. Ikipe ya Police yaje kuba itsinda igitego 1-1 cy'ikipe ya Mukura Victory Sport. Hanyuma Amagaju nayo yari ahanganye na Musanze ni kuri stade Kamena, aho Amagaju yaje kuba atsindwa na Musanze ibitego 2-0. Noneho undi mukino n'uyu nguyu nakubwiraga wahuje ikipe ya Rutsiro FC ndetse n'ikipe ya APR FC kuri stade Umuganda hariya mu karere ka Rubavu, aho umukino waje kuba urangira ikipe ya Rutsiro itsinze igitego 1-1 cy'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero nkuko biri gukomeza kugenda bigarukaho, kandi uranabyibuka neza ko ingimbi z'u Rwanda zamaze kuba zimenya ko ziri mu itsinda ririmo ikipe ya Ethiopia, Kenya, Sudani y'Epfo ndetse na Somalia. Ni ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17, aho byaje kuba bigaragara ko mu gikombe cya Afurika kizabera muri Morocco 2026 bamaze kuba bibona muri iryo tsinda riherereyemo ibyo bihugu maze kuba nkubwira. Ni itsinda rya mbere, ni imikino ya Sekafa izatanga amakipe ahagararira aka karere mu gikombe cya Afurika kizabera muri Morocco 2026. Ni mu gihe itsinda rya kabiri, iryo ngiryo ryari itsinda rya mbere, itsinda rya kabiri rero rigizwe na Uganda, Djibouti, Sudani, Uburundi na Tanzania. Hanyuma rero bikavugwa ko umutoza Habimana Sostene amaze iminsi ari gukora ibishoboka byose, ari guhata imyitozo hasi hejuru izi ngimbi kugira ngo barebe ko bazaboneka mu makipe cyangwa se mu ikipe izahagararira akarere mu gikombe cya Afurika kizabera muri Maroc 2026. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane kuba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino abari kugenda acaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari.